Rwimbo ruo kabi ni ruo Batuni ya Kenya Kwanza ihũthĩrire kuongerera mucamo mĩhang'o yayo ya kũmatha kura kaunti-inĩ ya Kajiado iria yambĩrĩria mwena wa Nguso ĩrĩkĩrĩirie taũni-inĩ ya Kitengela. Wale former opposition, they cannot teach me anything about the government of the last 10 years. Hiyo serikali ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi William Ruto ndio tuliitengeneza. Mtusaidie hii Kenya Kwanza iwe serikali ambayo italeta heshima kwa Wakenya. Sisi hatutaki serikali ya kuogopewa. Kwa muda mrefu tumetembea hapa na Kalonzo Musyoka. Nataka kuwaomba wale mnamjua, kwa sababu mimi pia nitaongea na yeye, atoke kule aliko akuje kwa hii kolabo tufunge hii kazi mara moja. Mnataka Kalonzo aingie kwa hii timu ya Kenya Kwanza, akiingia game shot. Ruto erite a Kenya matikehokere mwaho wa Azimio la Umoja thirikari ya gatano tondu kuringana nake umbitwo ni andu magwete kigaranio kia wira wa mung'ethaniro. Kama wameshindwa na upinzani, serikali ndio watajua kupanga. So mimi nawaambia my friends in the opposition, please keep off matters to do with the government of Kenya. Nyinyi, you are the first opposition in the world to fail. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari a kaunti ya Kajiado nĩ rũrĩrĩ ruo kabi rũrĩa rũkumĩtie ũrĩithia wa mahiũ, na mũnini wa president eranĩire atĩ gĩkabũ-inĩ gĩa ciĩranĩro cia Kenya Kwanza kwĩna mĩtaratara ya kweheria arĩithio kombo-inĩ wa gwĩtungumania gũtarĩ umithio mangĩrahĩra, makĩria rĩrĩa mahiũ mao maragũrwo na thogora wa igoto. Sisi ni mtaramuko. Muko tayari? Tarehe ngapi? Mwezi gani? Saa ngapi tumaliza hii maneno? Saa ngapi? Sisi wa Kenya na hasa sisi watu wa Mlima Kenya tumependa huyu jamaa. Mbona wana wivu tukimpenda? Wivu ni wa nini? Yeye kama alikosana na William Ruto, Wakenya hawajakosana na William Ruto. Thutha wa thirikari gutheria atĩ gũtirĩ na mũbango o wothe wa gũthoga gĩthurano mũcemanio-inĩ na barothi ya mabũrũri ma Rũraya, mũnini wa president erĩte arũmĩrĩri ake matigetĩkĩre kũguoyohio nĩ ndereti ta ĩyo nĩguo marege gũkeyumĩria kwa ũingĩ mũthenya wa gĩthurano. Hii team ya hasla hii, nyinyi mkituona kweli sisi ni watu, mtu anaweza kutuibia kura hata mkipima. Hii kura haiwezi kushindwa bila kura yako. Lazima kila mmoja wenu tarehe 9 ajitokeze aambushe kura mara moja kwa Kenya Kwanza. Ndiye baba wa Roma afurahi, mambo iwe sawa. Oria muthenya wa gĩthurano ũrakuhĩrĩria noguo mĩhang'o ya kũmatha kura rĩu ĩratuĩka ya kũharahara haha na kũharahara harĩa. Thutha wa kũrĩkia kũharahara kaunti ya Kajiado, Batuni ya Kenya Kwanza rĩu ĩrorete gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ĩrutĩtie na Mũrang'a. Ngĩribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.